السلام علیکم. همه شما را با سال نو تبریک میگم. چی نیت‌های نیک داشته باشه، چی آرزو داره در سال 2024 سال الهیم در عمل باشه. همتون و خانه‌تون با فیض و برکت ساغ باشه. ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, ҳамватанони меҳрубон, ҳамаи шумоёнро бо ин омади соли нав аз самими қалб табрик мегӯям. ба ҳамаи шумоён соли нав рӯзи хушбахтӣ биёрад. ассалому алайкум дӯстони азиз, соли нави омада истода ба ҳамаатон муборак шавад. имсол умед дорем ки соли нав бо як файзияти нав, як комронии нав, як иқболи нав, як дилхушиҳои нав меояд ва омада истодааст. бигзор тамоми мардуми самарқанд, мардуми оҳалӣ, тамоми мардуми ӯзбекистон, тамоми мардуми дунё соғ бошад, саломат бошад, аз дарду ранҷ дур бошанд, бо ҳамдигар бо меҳру оқубат бошанд, ҳамдигарро дар ҳамин рӯзҳои нек, дар рӯзҳои ид қабул кунанд, хушнудии ҳамдигар ба шерик бошанд. илоҳим ҳар ки чӣ орзуи умед дорад, ҳама орзуи умеди ширин барасад. тӯй мекардагӣ соҳиби тӯй шавад, бахт мехостагӣ соҳиби бахт шавад, китоб мехостагӣ соҳиби китоб шавад, шоир соҳиби шеърҳои нав шавад, бунёдкор соҳиби биноҳои накӯ шавад. мамлакат тинҷ бошад, халқ тинҷ бошад, ҳама тарафдори онҳо бошанд, ҳама тарафдори тинҷию меҳрубонии ҳамдигар бошанд. ба ҳамаи мо маълум аст ки соли 2024 ин соли моҳӣ ин луқмаи ҳалол мегӯянд. моҳӣ чизи дар дунё аз ҳама чизи бегуноҳ, чизи покиза ин моҳӣ аст. бигзор некуавволии диёри олик ҳамин мисли моҳиҳои ширбоз дар ҷӯшу хурӯш бошад, дар равнақ бошад. мардум ҳузури кайфиятро бинад. турсунзода як гапашон аст ки дар васти баҳор гуфта бошанам, ин соли ваяш ба дахл дорад. баҳор омад, зи умрам боз як соли дигар бигзашт, тамоми зиндагӣ оҳиста аз пеши назар бигзашт. ба мисли гӯшту нохун ҳамеша бо ватан будам, агарчи нисфи умри беҳтаринам дар сафар бигзашт. ҳар як дақиқаи умри инсон барои ҳамдигар ғанимат аст. я дақиқа и умри инсон ба оқиб барнамегардад. бар лаби ҷӯ нишин, гузари умр бибин, гуфт хоҷа ҳофиз, мисли оби равон умри одам мегузарад. барои ҳамин дӯстои азиз бо меҳру оқубат бошем, аз ҳоли ҳамдигар хабар гирем, дар некии ҳамдигар бошем, дар қуввати ҳамдигар бошем. ва хайёми бузург гапаш аст ки гар як нафасат зиндагонӣ гузарад, магзор ба ҷуз шодмонӣ гузарад. зинҳор ки ин қофилаи умри ҷаҳон, умрест бадон сон гузаронӣ гузарад. чӣ гуна гузарондани ин ба дасти худи мо шумо вобаста аст. одам бояд кӯшиш кунад ки ҳар дақиқаи умраш бо дӯстои некаш, бо дӯстои ҳамдамаш, бо ёрои наздикаш, хишу таборҳояш, фарзандҳояш бо ҳам гузарад. ба ҳама боз як бори дигар соли нав муборак шавад мегӯям. ба ҳамаатон хонаободӣ, ҳамаатон оилаотон гати, фарзандотон гати, хишу таборҳоатон гати, соғ бошед, саломат бошед. соғ бошему соли 2025 боз якҷоя бо ҳам қабул кунем. соли наватон муборак азизон. ассалому алайкум бинандаҳои азиз. ман ин соли нави омаисаги 24 ба ҳамаатона табрик мекунам. хонаатон ба хурсандӣ, тинҷӣ. мана соли 23 соли ганда набуд. соли 24 ки ниятҳои назд карда боша, ҷомаи амал пӯша,
Vijoy boshim, sog' boshim, salomat boshim. ассалому алайкум ҳамдиёрони ҳамватанони азиз, ба ҳамаи шумо мана соли омодаистодаи 2024 табрику муборакбод мекунем. соли мана 2024 соли моҳӣ, умри ҳамаи мо, халқи мо оби равон барин, равон бошад, дароз бошад. соли 2024 ба ҳамаи хонаводаи мо, хонаводаи халқ, ба корҳояшон омад, барака. санъаткорон чӣ мехоҳанд? халқ бой шавад, бисёртар тӯю маъракаҳо сар кунанд, кори халқ ҳама вақт ба ҳофизон афтад. ба маъракаҳои онҳо ба халқ хизмат кунем. соли 2024 соли наватон муборак бод, дӯстони азиз, ҳамватанони киромӣ. Assalomu alaykum hurmatli hamqishloqlar. Mana kirib keladigan 24-yil bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Oilangizga sog'lik, salomatlik, umr uzuq, ishlaringizga omad, 24-yil omadli kelsin. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Kirib kelayotgan 2024-yilimiz omadli yil bo'lsin. 2025-yilimiz yaxshi yil bo'ldi. 2024-yil omadli bo'lsin. Bemorlar shifo topsin. To'y qilayotganlar to'y qilsin. Faqat yaxshi kunlarga, yaxshi nimalarga niyatlarimizni yetib yuraylik. Faqat 24-yil omadli yil bo'lsin. Hamma nima niyat qilgansa niyatlarga yetib yursin. Yangi yil muborak bo'lsin hammalaringizga. Tabriklayman, yangi kirib kelayotgan yangi yilingiz omadli yil bo'lsin. Hammaga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum beinandahoyi muhtaram. Mana 2023 sol tamom shesa, soли nag'z omad. Iloyim 2024 solam ayin soли nag'ztar biyod. Man hamma hamvatanonamro ba in ro'zi soли nag'z tabriku muborakbod gufta ba hammaton хушиҳои зиндагиро таманно дорам. Илоҳим аз ин зиёдтар шуда ки чӣ ниятҳои нек дорад ба ҳамин соли нави 2024 ҳамаш барасида гардад. Assalomu alaykum hamdiyorona kuni aziz, ham yakotun omadagi soli nav kati 2024 ka tabrik kada ham yakotun va xas salomati orzumanda. соли гузашта 2023 соли ҷоям нағз гузашт, инҷо осоиштагӣ шуд. Ӯзбекистон ба маҳалламон ба давлатамон ба мехоҳам ки дар соли 2024 ҳам халқ тинҷ бошад, давлатамон тинҷ бошад, ҳамаашон сиҳат саломат, умри дароз дида фақат тӯи тамошо шавад. Ва ҳамаи халқи Ӯзбекистон ба қатори ҳамин ва оҳалик сиҳат саломатӣ металабам. соли наветон муборак. Ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз. Шумоёнро бо соли нави омадaiстода табрик намуда, ба ҳамаятон ҳама хушиҳои зиндагиро орзумандам. соли нави омадaiстода бо файзу бо пурбаракот омаданро талаб мандам. соли наватон муборак бошад. ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз. ман ҳамаи шумоёнро шахсан аз номи худам, аз номи халқи олик тамоми фуқарои Ӯзбекистонро бо омаги соли нави 2024 аз самими қалб табрику муборакбод намуда мехостам ки дар чӣ орзуи ҳавасое ки дар соли 2023 амал нашуд дар 2024 амал ва иҷро шавад. ҳам мотон ва оилотон ва тинҷӣ, саломатӣ, умри дароз, ризқи фароз мехоҳам. соли наватон муборак шавад. соли нави 2024 ҳама ва бахт оварад. саломат бошедон. як тайёрам дад. Ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз. Мана мо ба тамомшавии сеюм соли истоидем. Мана баъд аз якчанд соатҳо соли 2023 соли 2024 даромадаем биёд. Мана ҳамин соли нави омадaiстодаи ки шумоёнро ҳамаотонро табрику муборакбод намуда ба шумоҳон аввало сиҳат саломатӣ, умри дароз металабад. Мехоҳам ки дар ниятотон то 2023 сол ҷомаи амал напуштагӣ бошад. иншоалло соли 2024 сол ба ҷомаи амал кушад. ҳамаотона боз як бори дигар омадaiстодаи соли нав ки табрик ва муборакбод менамоям. ба диққататон раҳмат. با دیگران السلام علیکم همدیاران عزیز.
تمام خلق ازبکستان و دهه آهلیگ را فقراهای دهه آهلیگ را با فرارسی سال نو 2024 تبریک نمیده. اهل فقراهای دهمون صحت سلامتی وقت و سعادت چه آرزوهای نیکی در دل دارند جامعه اول پوشیدنش را میخواهیم. سال نو باز یک بار دیگر مبارک به همتون. السلام علیکم همدیاران عزیز، همه شما را با این روز سال نو آمیزگی تبریک مبارکباد میکنم. در خانه‌هاتان هم وقت صحت سلامتی، خرسندی، دماغ چاقی همه وقت شاد و خرم باشه. با آمیزگی سال نو کتی شما را با تبریک میکنیم و صحت سلامتی عمر دراز که فراز همه‌تان باد. assalomu alaykum xalqi O'zbekiston, hammalaringizga yil bilan tabrik qilaman. Aholi xalqiga omad, hammalaring yaxshi o'tkaringlar. Kelasi yillarga bizlarga omad bo'lsa, baxtli, saodatli bo'lib, oila tinch yashab yuraylik. Rahmat. Assalomu alaykum. Xalqi ohalik, xalqi O'zbekiston. همه یکاتونا و سال 2024 تبریک مبارکباد نموده به شما هم موفقیت های نو به نو آرزو مندم. من مستقلیت ایمان من هم خیلی روزا برسیدیم و همون تینش دنیامون تینش خواستگی کارم نکردیم، خواستگی نویگری ها شده ایستاده. میتونم که سال 24 سال بفایش شود. تمام خلق آهلیک و موندنگیره خلق ازبکستان به روزهای نغز شوه الهیم، روزی بده هیچ که نبینه. تبریک میکنیم همین کتی. السلام علیکم همدیاران عزیز، تماشابینان محترم. از نام دهه آهلیک، از نام همه زنهای زیبای آهلیک، شمایان عزیزانم را با سال نو آمده ایستاده با سال 2024 تبریک می نمایم. سال گذشته سال خرگوش بود، سال نو باشد سال ماهی است. با این سال نو آمده ایستاده برای همه شمایان موفقیت ها می خواهم. در دل چه آرزوی نیت ها دارد الهیم جامعه عمل باشد. شاعران چنین گفتند: مرحبا ای سال نو خوش آمدی، یک جوانی نوچه برگوش خوش آمدی، آمدی خوش آمدی مهمان نو، یک دم بینما تناول جان من. سال نوتان مبارک عزیزانم. من امروز با آمد سال نو سنه سیوم با همراهی مردان دهه آهلی در چایخانه محله البته نشست شده ایستاده است. در اینجا بر مردان همه انسان های خیرتمندان ما نشست دارند. البته سال نوتان مبارک عزیزان. السلام علیکم همدیاران عزیز، هم یکاتون به سال نو تبریک میکنیم. الهی 24 سال آمد بیاره، هم یکاتون ساخت سلامت باشین، نزدیک سالکای 90 گذرونه، راه دور بدگی ها ساخت بیدن سلامت بیان. سال نو یکاتون مبارک شوه الهی، هر سال هم یکاتون خدا سال نو برسونه. السلام علیکم همدیاران عزیز، هم یکاتون به سال نو سال 24 سال مبارک شود. هم یکاتون چی نیت دارید نیتکاتون برسید الهیم. ره دورکا ساق رفتیان سلامتکک بیان. هم یکاتون ساق باشه سال نوتون مبارک شود. سال نو آمد شاد و غزل خوان، تبریک سازیم آن را رفیقان. امروز روزی یکم ینور، روزی مبارک روز منور. Дорогие товарищи, поздравляем вас всем с Новым годом, с новым 2024 годом. Пусть этот год будет для всех годом перемен. Желаем крепкого здоровья и стабильность в работе, благополучия, счастья вам, дорогие друзья.
زندگی دریاست دریا بگذرد، عاشقی سوداست سودا بگذرد. چون تماشای این جهان یک نوبت است، نوبت ما و تماشا بگذرد. بیننده های عزیز، مخلصان عزیز و دوستان، آن نفرانی که همراهی ما هستند، همراهی من هستند، هزاران رحمت میگویم که باز یک سالی دیگر همراهی من، همراهی شبکه شهنان، آن لحظه های خرسندی شادیانه مردم را با هم دیدیم. البته از آن گنجینه بی‌بهاترین خود دریغ نداشته، عمر خود را صرف کرده، از آن کار کوچک ما، از آن کار کوتاه ما بهره‌مند شدید و خرسند هستیم که کمی تب شما را بالیده کردیم. علل خصوص مسافران که در مسافرت میگردند، خواهرانم، برادرانم، نزدیکانم، تمام مسافران ساق رفتید، سلامت بیایید. هر یک شما با دلی پر از آرزو، با یک نیت های نیک و مسافرت رفتید. البته خدا کند که به آن آرزوهایتان زود برسید، طی کنید، خرسندی کنید. چقدر که در بالا استادان گفتند هر صنعتکار آرزو میکند که طی باشد، روز خرسندی باشد، در روز خرسندی آنها ما در خدمت باشیم. امروز من شادم، من خرسندم که یک سال عمرم را همراه شمایان به هم دیدم. یک سال عمرم را باز با خرسندی ها به آخر رسانده ایستادم. و البته آرزومندم که سال 2024 سال ماهی است. بگذار مانند ماهی حلال باشه، مانند دریا زندگیمان پر از گوهر، پر از نور باشد و مصفا و پاک باشد. عمری دراز، رزق فراز، پربرکت، خوشی خرسندی زندگی را، تمام نیکی های عالم را برای یکایک شما آرزومندم. و البته تا بازدید میگویم در شب سال نو که امروز هم این شام هم مرا تماشا کرده، این نواره که کمی از لحظه های خرسندی دیه پیشکش کردیم، شاد هستیم. مانندی هر روز و هر وقت خود را احتیاط کنید و با ما باشید. با شبکه شهنان سال نوتان مبارک عزیزان.